Congressman Dong Gonzales, Congressman Dong Gonzales, ingtune at tapat magserbisyo king Tercera Distrito, Congressman Dong Gonzales. Kadistritong Pakamalan, District ning Kapampangan, tututa mong makuswelo ing proyekton pakinabang. Congressman Dong Gonzales, Bakulori ko ameng binangon, tinonduan meng bilyon-bilyon. Lawen may dapsungeni, kewameng State University. Congressman Dong Gonzales, Kung tong kaluguran da ka, serbisyo mo sobra-sobra. Karengang kang may congressman, alakang kapara. May ospital lang pong iskolar, covered court at sementong dalan. Daycare at health center, barangay hall, kewamongan. Susulong mo ing kabyasnan, karengke kang test na program. At ringke kang ortilano, tutumulang nilingapan. Four-wheel tractor ang pong SDW, karela ing pagkalup mo. Dapat kang magserbisyo, malugod ka king para mong tao. Kung tong kaluguran na ka, serbisyo mo sobra-sobra. Karengang gamit congressman, alakang kapara. E ospital lang pong iskolar, covered court at sementong dalan. Dede eskwelahan, drainage canal, kewamongan. Kapalen king Arayat, Santana at Bacolorman. Kapalen ko king Mexico, kasyudad ko San Fernando. Kasopan mo at proyekto, tutong dakal bibiro. Kening kantang gagawan ko, man agyong ipagyu. Ing obra mo era apantayan, performance mo tutong number 1. Dapat kang manungkulan, ikay the best idol ning congressman. Kung tong kaluguran na ka, serbisyo mo sobra-sobra. Karingang kang may congressman, alakang kapara. Congressman Dong Gonzales, Nang tutuking henerasyon, ikay maghirang inspirasyon. Tukyan ay bakas mo, ken daratang panahon. Congressman Dong Gonzales, Debatan mong mayap mabura, mama nau. Congressman Dong Gonzales, ingtune at tapat magserbisyo king Tercera Distrito, Congressman Dong Gonzales.